Ngelele kuphi nakuphi la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguvusima Vusana kwi-channel ihamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu namhlanje seyidozini bafowethu endaweni yangakithi ke la bafowethu iphethe insizwa ke la bafowethu edume kakhulu ngengoma njengamanje kuyiyona etrendayo ethi sigubha umtswarelo. Angizuchaza ke mina kakhulu isikhathi esiningi bayazi abantu ukuthi ngike ngithi insizwa ayichaze yona ukuthi kunjani. Ngiyavela ukuthi kunjani siyaphila kwethu kwethu umaganga abantu abaningi manje bayamazi ngeke ngithi abamazi nami umaganga bengamazi ngimazi ku TikTok mina ngikwazi ku TikTok mina mfowethu kuyidlalela isigidi kodwa manje sithukile mase sizwa kuthiwa umtswarelo bazongixolela umtswarelo uzokusazochaza khona lapho ukuthi leli gama lisho ukuthini ngoba mina angikwazi umtswarelo ukuthi kodwa wena uzobachazela ababukeli ngoba sididekile mfowethu wena ukubha umtswarelo la idozini into esingayazi umaganga ubani? Cha, ngibingelela nje ukhetha lo wakamlotshwa ekhaya kusolundi kwacela. Wamatoho-ke asengibeka la ejozini. Kushuthi nje ngoba ukhuluma indaba ka-TikTok ngaziwa kakhulu ngokuyidlalela intambo-ke kanti ngibuya ngize nomculo. Ngicabanga ukuthi manganaba nje umculo ngiqala ukwenza ngo-2016. Last stage ngikhiphe i-album ebithi Ntombi kwaba nengoma eyagcwala futhi khona lapho ku-TikTok yayithi umthakathi wegigi. So lokhu kwamanje nje kungifica vele ngikuyindlela leyo ngapha ukuthi ngiqonde kuyikuthi mhlawumbe isikhathi esiningi engasitholi kahle ngenxa yomsebenzi engiwenzayo. Kodwa nje ma-asithi umtswarelo usabuze nalapho kune-trend eke yakhona lapho kubangwa le nto yama-language ukuthi abantu abangamaZulu abafuna ukufunda ezinye ilimi eke yakhona lapha sisomkhulu umsitho ukuthi ngiyayikhumbula ngiyakhumbula so bekuza ukuthi amaZulu aspecial na kwase kwakhona insizwa-ke bathi hawe ngazo ama-history bathi the-wife eyayine-clip yayithi yayikhulisa ifuna ukuthi ngikubhathwarela abantu okuyisiko okusho ukuthi ngimele uqobo yase kusho kodwa yona ngesizulu sakuka yathi ngigubha umtswarelo so kwase kuba yi-trend-ke wonke umuntu ongumZulu ethanda ukusebenzisa lawo magama sakuka lento abayishoyo ukuthi ingani sakuzama ukuthi siyasho ukuthi sigubha umtswarelo efuna ukuthi ngigubha umtswarelo okuyisiko so kusuka la le gama lisuke esuthwini sesithi-ke thina sigubha umtswarelo. Mbukeli wami lapho-ke emakhaya ngiyathemba ukuthi uyeza ukuthi uyabeka umaganga laphana bafowethu kodwa-ke ngisafisa ukuthi mfowethu ukuze ababukeli babone kahle ukuthi ngilande fresh la ejozini awuthi ukuyidlala le ngoma kancane ubathintele futhi nala isigcini ngathi futhi obvious lapho mhlawumbe before ngiyidlale ngoba kunabantu abake babuza ngala ma-comments ukuthi isukaphi ukuyiqopha wangisho ukuthi isuka la kule track akuyona into engathi ngayenza formal kodwa ngiyibhale khona cha kwakufikela kwaba ukuganga nje okumnandi okuthandwa abantu so kwase kuba naleyo trend base becela-ke futhi abantu isikhipele le ngoma kwaba into ekayidlala kusuka ku-TikTok njani? kusuka TikTok mfowethu iyasebenza leya nkundla yokuxhumana yo-TikTok ngoba le nsizwa bafowethu yaziwa kakhulu ku-TikTok yaziwa ngaso isigima awusithinte kodwa awuthinte lo mtswarelo awusuka le mali awusuka Shuta kwane siyawukhupha umtswarelo ngoba siyawukhupha umtswarelo shuta kwane siyawukhupha umtswarelo yini lelo lifunayo wazi yini lelo lifunayo wazi yini lelo lifunayo wazi yini lelo lifunayo wazi
ukuthi akube into enjalo. Bafowethu. Ngiyayizwa bafowethu le ngoma le ndoda ingiphilisela kude. Ngaye ngaba umculo njalo nami before. Kodwa manje ngiyathemba ukuthi kuyazwakala. Kodwa bafowethu ngale nje kokwanda kakhulu bafowethu. Lensizwa isichazile ukuthi umtswarelo usuka bafowethu ingoma yakhe ihamba kahle kakhulu. Futhi engike ngakubona ukuyazi kwami le ngoma bafowethu ngiyilanda laphana ku-president wamabhizi. Futhi nje kwakubonga mfowethu ngoba le yansizwa iyona ikhuphulile nayo le ngoma iyidlala laphana kulayo. Abantu abaningi bakhona ukuyibona khona njengami nje ngiqala ukuyizwa ngidlala uvizwe khona. Ngasho ukuthi uma ngithi ngiyalandelisisa kuthiwa le ndoda isejozini la ikhona. Hambe ngaze ngafika-ke mfowethu namhlanje. Uthi nje kwakubonga mfowethu ukuthi ingoma yakhe idlalwa upresident. Bowabi yazi ukuthi kwathi uma edlala ngangekho Facebook live. Ngathola ingcingo cishe kubantu engiclose nabo abadlule ko-10 kwathiwa phuthuma ku-Facebook nangu ngizwe edlala ingoma eseyidedele ngoba yayisanda kuphuma cishe ino-2 days iphumile. Mangena laphana ngibona nabantu kuma-comments bayithakasela abamazi umnikazi wale ngoma abamazi bakhona abakhomenta abangaziyo ikakhulukazi laba nje abangilandela ku-TikTok nengisondelene. So angazi ngabonga nje ngithini ngajabula ngale ndlela ukuthi ifike kuyena yizwe naye ayithande ayipromote ngale ihamba kanjani futhi angifuni nokuza laphana ekuthengiseni. Uyabona nje ngingabongi yena yedwa ukuthi baningi abantu abayipromotile ku-TikTok. Khona le indoda nje kade igqoke ijazi lapha i-celebrate ngayo i-promotion eshayela laphana ngizokubamba ukumisa nje mfowethu. Ngibone nje enye insizwa enye trend iphethe ipiki ithi uyugubha yogubha lo msware bathi yini lo msware nje ayiwazi uyugubha. So baningi mfowethu nala TikTok ngabonga nje ngazi ngabala ngithini onjemnyama omambomvu ngoba sebeyipromotile baningi abanye ngize ngibazi bonke. So naseyitolo-ke ino-12 days ivumile laphana ku-YouTube 40K. So bekuyisifiso sethu ukuthi kuphela inyanga isiwushayile 100. So kimina kube kuyinto yokuqala okay futhi ukuvimba. Ngithe mangibhekisisa futhi ngoba mina before umuntu ngimbize la kwi-channel ngiqale ngimpheke. Ikhona enye ngithe mangibhekisa ngicheka amanye ama-video akho ngeke ngakubona udlala enye ingoma eshisa kakhulu. Ngathi ukwakhuluma ngayo nje. Khona ingoma yakhe eshisayo wayidlala kwi-Portugal. Hawu naso. Umthatho yabona ke mfowethu. Nayo yimpela mfowethu awukhulume ngale ngoma. Mhlawumbe nje ukuzama ukubaveza ukuthi khona indoda sekunesikhashanyana cha le ngoma kwethu ingoma nje ngokwezimo ukubuka ngapha emakhaya ukuthi yazi ukuthi inzondo eningi uyithola ekhaya kunabantu bokuhamba. Uyabona nje ngenza isibonelo ngamfowethu akhona mhlawumbe ama-TV akhona ngapha kodwa ayikho esacabangela lokuthi isondele kimi. Wena usuke le ungifonela mina useThekwini ubonile nawe iy'namba beyithini bezisho kobhala idonation kusho ukuthi angikho kwakhona kodwa ukwazile ukuthi wenze yonke imizamo ukuze uzogqamisa leli khono olibonayo. So kuvamise ukuthi kube njalo abantu okuyibona okumele bayakusapota isikhathi esiningi ngibona abagcina behlehlela emuva bafuna ukuqhamuka izinto seyilungile eselokho ethi umuntu hayi wangakithi ukuthi ngangikhula naye nje kodwa ngesikhathi ngisazabalaza la bahlehlela emuva. So ingoma isho okay mfowethu kuthini mhlawumbe kubahleli bemicimbi mfowethu ithuba mfowethu bekunikeza ithuba nala ejozini okhona ziyenzeka izinto lana mfowethu ukucela nje bafowethu mhlawumbe bayoyibuka ikhulu ehleli imicimbi ejozini nabahleli imicimbi koThekwini ngoba izinto eziningi zenzeka eThekwini. Kuthi nje mfowethu mhlawumbe ukucela ukuthi nawo umtswarelo usufikile bekuqashe sicelele mfowethu angifuni ukuthi ucelelwe nini. iSouth Africa iyakubuka njengamanje ukuthi nangu ubhuti womtswarelo umaganga no mhlawumbe mfowethu sakhuluma leyo ndaba nje beke kakhuluma even nozakwethu bekhala nemicimbi la khona ngizobe nge-29 befisa ukuthi ngiyoyipromota le ndlela ngoba bayabona ukuthi ngaba nesasasa ukuyikhalela nje nathi ukuthi ima bethola ithuba besikhumbule sizogubha sokho umtswarelo ngoba akukho ngagubha sonke ngoba vele sizobe sikhona nathi laphana. Ngicabanga ukuthi abahleli bawo lo mcimbi bafowethu okuyikhuphuka nezakho ngapha ngakithi leyo uyayibona bayayibonela nabo. Ngiyathanda ngoba le yansizwa sinayo engoleni iyayizoyibuka le video
izwe isikhalo somtswarelo ngoba umtswarelo uyawazi futhi uyawazi ngeke ngamuzwa ukukhuluma nangabo awuphinde futhi yiwo lesikhuluma ngawo uphinde ukuthi ke futhi mfowethu ngibonge kakhulu mfowethu ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazoyibona le video mfowethu sengazi ukuthi bangayithatha bayishare bayibone nabahleli bemicimbi mfowethu hayi ukuba nezakho kuphela neminye imicimbi ngoba esazoba khona ngoba isazoba mningi imicimbi siyathemba ukuthi sisazombona umaganga lokho ke sifisayo thina ukuthi umsebenzi uqhubeke akubanga lula ukuthi siyithole lensizwa kodwa ikhandile ngenxa yemisebenzi eminye eyenzayo esayidini kodwa ke siyabonga mfowethu ithuba lakho lokuthi ufike la kodwa ke mfowethu uma kukhona okunye ofuna ukukudlulisa okusenhlizweni yakho ungakhuluma futhi la ku-channel lokuzicelo okucela kubalandeli mhlambe mayelana nale ngozi uma kukhona okunye no mfowethu kuseyisicelo nje i-support ukuthi ingoma ingami siyiphushe ngandlela zonke siyithole futhi ey'ndleleni ey'fanele ngiyabazi-ke abathandi bomculo uma ubenzele iqiniso abakaze bakukhola so nami ngithemba kanjalo ukuthi hayi bazolenza iqiniso le ngoma ngoba abaningi sebekhombisile ukuthi bayayithanda so i-support le kanza kwethu nabahleli bemicimbi nakuphi lapho enibona ukuthi kusifanele ukuthi singene khona siyatholakala bese ngibonga nje ukuthi isikhathi sethu engathi phela ngalomnandela kumlungile ngibonge kakhulu si-channel ehamba phambili umkhanyakude TV siyacela bafowethu nenze okulungile ni-subscribe laphana kwi-channel yethu ningasibamba ku-Facebook umkhanyakude TV niphinde nisibambe naku-TikTok siyabonga